Evo, počet ćemo sa pričom o određenim preprekama za efikasno upravljanje vremenom, kao i alatima za prevazilaženje tih prepreka. Prva prepreka za efikasno upravljanje vremenom je naša izjava nemam vremena. Svi smo, kad smo počinjali karijeru ili neki od vas je počinju, imali u određenim situacijama osjećaj nikad neću stići da završim sve što treba da uradim. I na određen način mogu da to uporedim sa ovim bokalom i sa čašom. Recimo da bokal i voda u njemu simbolizuju sve stvari koje treba da uradim u toku dana, a da čaša simbolizuje dan. I ujutru počinjemo da radimo određeni broj aktivnosti i naravno čaša počinje da se puni, jel tako? I radimo određeni broj aktivnosti i recimo da negdje oko podne procijenimo situaciju. Gledamo u bokal, ovo treba da završim, gledamo u čašu, djeluje mi da baš i neće uspjeti. I nastavljam da radim, obavljam aktivnosti u toku dana, one se završavaju, imam osjećaj da neću uspjeti, i naravno u određenom trenutku shvatim da zaista nije bilo moguće da sve završim. I to je nešto sa čim se većina nas susreće u praksi. A to je da imamo mnogo više aktivnosti nego što možemo da ih završimo u toku dana, sedmice ili mjeseca. Ako gledamo jedan broj ljudi koji su uspješni u upravljanju vremenom, oni gledaju na situaciju malo drugačije. Oni ne kažu neću nikad stići sve da uradim, nego ne mogu stići sve, ali barem mogu da uradim stvari koje su mi prioritet i pokušavaju da se fokusiraju na one stvari koje su im važne da ih završi. A druga prepreka je neizvršavanje zadataka sa spiska, odnosno sa to-do liste. Spisak zadataka ili to-do lista je nešto što većina nas piše, a to je da na listu papira ili negdje u aplikacijama koje se danas koriste ili u Wordu, u računaru na bilo koji način, ujutru za taj dan napišemo spisak zadataka koje treba da realizujemo. I naravno neki ljudi to pišu prethodni dan, što je također dobra navika. I onda obično u prvom dijelu dana mi precitamo popriličan broj tih stavki. Ono nam čak predstavlja zadovoljstvo, precitano jedno, precitano drugo, precitano treće, četvrto. Recimo da na spisku imamo 20-ak stavki i da smo negdje do 1 sat ili do podne završili, obično završimo pola ili čak malo više od pola i imamo osjećaj da stvari idu kako treba. I recimo da do 4 sata ili do kraja radnog vremena završimo 15 ili 16 od ukupno 20 stavki. Ali onda pogledamo na spisak i vidimo da 3 ili 4 najvažnije nismo obavili. Naravno, spisak zadataka je super stvar, treba da ga koristimo, međutim postavlja se pitanje da li smo završili one stvari koje su nam bitne. I u tom smislu na listi zadataka bi trebali uvijek da identifikujemo stvari koje su za nas prioriteti. A šta je prioritet? Kasnije ćemo govoriti malo detaljnije o toj temi, ali evo za početak, prioriteti su stvari koje nas vode ka rezultatu koji želimo da postignemo. Ne znam, ako se bavimo prodajom i rezultat nam je promet, onda je prioritet nešto što će omogućiti veći promet. Ako radimo u proizvodnji i rezultat nam je broj proizvedenih komada, onda nam je prioritet sve ono što je vezano da realizujemo proizvodnju na odgovarajući način i u određenoj količini. Sljedeća prepreka koju ćemo pomenuti je nedostatak vremenske analize. Većina nas ima utisak kako troši svoje vrijeme. Evo recimo ako pogledate današnji dan, svako bi mogao da procijeni na koji način je utrošio vrijeme, odnosno koje aktivnosti je uradio i koliko je potrošio ili potrošila vremena na njih. I to je naša predstava koliko smo trošili vremena. Ono što se u praksi pokazuje da predstava koliko smo potrošili vremena i stvarnost se poprilično razlikuju. Mogu da se razlikuju 20%, a mogu i 80%. Šta bi trebalo da uradimo povodom ovoga? Prva stvar koju preporučujem da uradite je analiza radnih zadataka, odnosno analiza aktivnosti. Šta to znači? Da uzmete i da popišete spisak svojih glavnih aktivnosti koje radite na poslu. Kod većine ljudi je to spisak od nekih 5 do 20 aktivnosti. Naravno, to nije dovoljno da bi se proces završio. Sljedeća stvar koja je potrebno da se uradi je da se procijeni za svaku od tih aktivnosti koliko u prosjeku u toku recimo sedmice trošite procentualno vremena na njih. Ne znam, da napišete aktivnost broj 1 mi je pisanje izvještaja, na nju trošim u prosjeku 10%. Aktivnost broj 2 su razgovori sa kupcima.
na njih u prosjeku trošim 20%. Aktivnost broj 3 je pisanje ponuda. Na to u prosjeku trošim tokom sedmice 25%. I poredate te glavne aktivnosti, odredite za svaku procenat vremena koji trošite, naravno na kraju sa zbirom od ukupno 100%. Šta je sljedeći korak koji bi trebalo? To je naša pretpostavka šta radimo i na šta trošimo vrijeme. Sljedeća stvar koju bi trebalo da uradimo je da provjerimo na šta zaista trošimo vrijeme, odnosno da tu analizu uporedimo sa terminskim planom. To jest da uzmemo, recimo pred sebe 3 do 5 dana je potrebno, može da bude minimum 3. Uzmete 3 dana i svaki dan pratite na koje od tih aktivnosti ste zaista potrošili koliko vremena. Recimo možete da radni dan podijelite na sat vremena ili na pola sata, možda jednostavnije na sat, i svaki put kad se prebacite na sljedeću aktivnost da to evidentirate. I nakon tih 3 do 5 dana možda ćete doživjeti iznenađenje. Odnosno, možda ćete na stvari na koje ste mislili da trošite puno vremena, da ga trošite mnogo manje, a na one stvari na koje ste mislili da uopšte ne trošite vrijeme ili da ga trošite malo, da ste potrošili zaista puno. I ta analiza vam može pomoći da na određen način promijenite situaciju u upravljanju vremenom, odnosno da neke stvari eliminišete ili smanjite njihov utjecaj, a da druge pojačate, naravno one koji su vam prioritet. Četvrta prepreka što se tiče upravljanja vremenom bi bilo obavljanje nevažnih poslova. Kineski filozof Lin Yutan je rekao, pored izvrsne vještine obavljanja poslova, postoji i izvrsna vještina neobavljanja poslova. Šta bi to značilo? Pa da definitivno neke stvari treba raditi, a određene ako ikako moguće izbjegavati. Naravno, ovo je jako fin teoretski koncept, međutim postavlja se pitanje kako to uraditi u praksi. Pomenut ću nekoliko načina. Prvi je nešto što često koristimo kad radimo treninge iz menadžmenta i prodaje i uopšte se često koristi, a to je takozvano Paretovo pravilo 80-20. Italijanski ekonomista Vilfredo Pareto je utvrdio, kad je on živio u 19. vijeku u Italiji, da 20% stanovništva posjeduje 80% bogatstva u zemlji. I onda je kasnije ustanovio da se to pravilo može primijeniti na dosta drugih stvari. Pa, na primjer, u prodaji se kaže da on 20% kupaca nosi 80% prometa. Ili u našoj temi upravljanju vremenom da nam 20% aktivnosti donosi 80% rezultata. Trebalo bi da se pokušamo fokusirati na tih 20%. A sljedeća stvar koju možemo da uradimo je da se sjetimo nečega što zovemo načelo perfekcionizma. Sad, naravno, svako od vas zna da li ste perfekcionisti u životu i u poslu. Ako ste zaista perfekcionist, a ne bavite se neurohirurgijom, bilo bi možda dobro da u određenim situacijama eliminišete potrebu da budete perfekcionista. Zašto? Zato što perfekcionizam nosi ogromno vrijeme. Ako sve mora biti baš sređeno do najsitnijih detalja, a posao to ne zahtijeva baš na taj način, onda ćemo mi potrošiti mnogo veću količinu vremena nego što smo planirali. Tako da u određenim situacijama bi bilo dobro da svoju potrebu za perfekcionizmom, ako je imamo, da je smanjimo, odnosno da kažemo sebi, ne znam, završit ću nešto u pola vremena, pa vidjet ćemo kako će to izgledati, pa ću ga onda doraditi, a ne mora sve iz početka ići baš kako treba i mora biti idealno. Sljedeća stavka o kojoj pričamo, odnosno alat koji možemo da upotrijebimo, je takozvana matrica hitno-bitno. I o toj matrici ću govoriti u narednom video materijalu.